سرکارن ضرورت پیو گسن اگر سالین ان دربارن ضرورت پیو گسن توڑ جو گسن اوے نبی دپن عمر فاروق شاہ ولایت اے عمر اے علی نونی چگنی جو کرنس منچو میں عاش کیا آپ دیوانہ تمہیں چوناؤ اویس کرنی کچھو روزن سمجھ کچھو روزن قسم خدا کرنس من اویس ظاہری طور زندہ کائنات و حبیب مدینس من ظاہری طور موجود لیکن کرن پیٹ نہ ہو اویس گسن دیدار کرن کے سبحان اللہ تجھے پتا کیا ہے اللہ کمیس ایسنی یہ تڑپ کہ نبی چھو مدینس من موجود یمس کاشرس عاشقس یمس کلے آمت آسان پھٹنس یس دلی جگر نبر کڑنے خطر تیار تو نبی دن پائن تل تراؤن خطر تیار چھو ونیو اگر چا معلوم گچی نبی چھو مدینس من دپن ولیو میون دیدار کریو عاشقو ون سوری تائکات مدینس گس کا ونس اسے گلی پت گلی کرک دیون دپن چس قربان لگنے پاری نازم ساری منجو سازو رنگو ساری منجو سازو دیوانا سی منجوس نازو درگاہ نزدیک روزن والو عاشقو چون عاشقیات ہمسات نونی گسن یلچ موئی پاکی زیارت چھو کرن چون دیوان پناہ ہمسات نونی کرن یلچ موئی پاکی زیارت چھو کرن دیوانو اگر چلوہ معلوم گسی مسجد نبویز میں نمبر پر نبی دپن وچھروالو ولو کرو میون دیدار ونیو سوری عیال ترائیونا ونیو سوری جائداد ترائیونا ونیو پنن عیال ترائیونا ونیو پنن مول ترائیونا تو گسونا دیدار کرنے سی گلی پت گلی چیم ونن قربان لیکن آئی نازم میں جوانو ونیو سا جوانی ساری ونیو سا رک پانچ ونیو کلی سے جن زو ونیو دے دیا کلی ونیوس قربان لیکن آئی نازم امی مائی چاہیے راتو چھوس نالی دیوان امی مائی چاہیے راتو چھوس نالی دیوان آگ میانیو فنواب کرمو چلو لین ایشہ نولا تجوہ نبی صلی اللہ علیہ فلوہ ساری انہوں ساری چھوا جس فلوہ کا مچھنا آسا سوچو کرکا آسا دے سوچو گلی پت گلی آسان پھیرم تمی چھو لوگ بنا نیگو پاگل تمی چھو لوگ لکانی لائن تمی چھو لوگ دپنی چھو دیوانے گمت تمن چن پتا آسان چھو دیوانے گمت حضرت محمدی تلا جلتا ساری چھو فلوہ نبی صلی اللہ علیہ دپیو تیل فلوہ بکرمو چلو لے سری پھلوان کرمو چلو لے ایشے توی آستان پتا تان پھیری ون چیب دیوانی لگیا توی آستان پتا تان پھیری ون چیب دیوانی شاباش قربان لگنے ونی واللہ چھو کسا شکایس یس بوز نبی چھو دیدار دیون میں کیس سنیا گئے بیا لیکن وہ ایس یوتا عاشق یوتا دیوان یوتا فلوا جنگ احدش خبر کرنس من ووت کہ احدس من کر کافرون نبی سن دندان مبارک شہید اویسن تج کن ام سک پھروون دشن طرفک اقدام لبن یل میانس محبوبس دانس من یہ دند روزی مے کت چھُ یہ دند
اتہ گوس خیال دپن پھروت یہ دن مگر ژےٚ چھے پتہ کُسک پھٹ خبر ییٚمہِ اندُک ما آسہِ پھُٹمُت خبر ییٚمہِ اندُک ما آسہِ شہید گوٚمُت نبی رحمتس اویس ژےٚ پھُرووُت ییٚمہِ اندُک اویس امہِ اندُک یہِ دندانہِ وارک ژھٕنان پانس پھُررٲیِتھ اتہِ دپن اویس ژےٚ چھُے نہٕ ییٚتہِ معلوٗمٕے خبر یِہوے اکشایی اکھ ما آسہِ یا گوٚو پھُرراوان پتہٕ دپن یک ما آسہِ یوٚتام سٲری دند اکہِ اکہِ پھُررٲیِن کنجس محبت حضرت محمد امہ آیُک عاشق کرنس من دِتھ یہ چھُس معلوم اگر بہٕ وُنۍ نیرٕ مدینس یم پھیرِتھ بہٕ یم دیدار کٔرِتھ لیکن گرِ نہٕ نیرن گھر نہٕ نیبر نیرن کینٛہہ دیوانو چھو پتہ جوانو چھو پتہ یم پنن مالن ماجن بُتھ چھُ پھران جوانو چھو پتہ یمن نہٕ ماجن ہُنٛد چھُ خیال روزان جوانو چھُ معلوم یم دپن أسۍ بنے انجینئر یم دپن أسۍ بنے پروفیسر أسۍ بنے ڈاکٹر اَسہِ کیٛاہ ماجن خدمت کرٕنۍ ماجن پزِ اَسے خدمت کرٕنۍ دیوان کرنس منٛز روزان وول یہِ دیوانہٕ کیٛاہ کران موج چھَس دپان گژھ کھا دیدار کرنہِ اوس مدینس منٛز چھُ نبی حٲضِر اوس مدینس منٛز دیوانہٕ کران تہٕ نبی سٕنٛز زیارت اوس چھُ یا معلوم ژےٚ چھُے نا شوق گژھان دوٚپُن موجی بہٕ گژھٕ ہا ژٕ چھکھ نا کُنی ژےٚ کُس کری خدمت اوس دپان وٲے بہٕ نیرٕ ہا یپٲرۍ دیدار کرنہِ ماجہِ ما لگن ترٛوش أمِس ما واتہِ زانٛہہ موج ما کرٮ۪م وٲے اگر وٲے کوٚرُم تہٕ بیٚوو دیدار کرُن کتھ لگہِ اگر ماجہِ تکلیف ووتُم میون دیدار کرُن کتھ لگہِ دیوانو دیو نظر نبی سُنٛد دیدار ترٛووُن لیکن ماجہِ ہٕنٛز خدمت ترٛٲوُن نہٕ کینٛہہ کیازِ پتہ چھُس نبیَن دوٚپُما جنتُک ونارُک یہ مول موج چھُ جنت تہٕ جہنم تہِ اگر راز گٔے وۄنۍ یہوے چھُ جنت اگر ناراض گٔے وۄنۍ کۭژاہ عبادت کٔرِو جہنمس چھُ دزُن اگر موج یا مول ناراض روٗدوٕ جوانو ؤنِو اویس کرنی سُنٛد چھُوا محبت ؤنِو سارے ییٚمِس نبی سُنٛد محبت آسہِ اَسہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد محبت سارنٕے ؤنِو اویس سُنٛد چھُوا محبت پننٮ۪ن ماجن سۭتۍ ٲسوا محبت کران پننٮ۪ن ماجن ٲسوا واتان ییٚتہِ نہٕ موج ناراض آسہِ کران ییٚتہِ نہٕ ماجہِ زورٕ کھٮ۪وان آسہِ ؤنِو ییٚتہِ نہٕ بٕتھِ آسہِ لگان نبی دوٚپ دیوانو اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتہِ بِہِتھ کرنس منٛز کتہِ بِہِتھ ظٲہری طور نبی سُنٛد دیدار کوٚرمُت توجہ نبی دپن عمر فاروقس اے عمر نیر یہ چگہٕ میون اے علی نیر یہ چگہٕ مبارک میون نِیو ییٚلہِ بہٕ دُنیا منٛز نیرو میٲنِس اُویسس دٔپزیٚو اویس یہ چگہٕ لٲگزِ اللہ اکبر ابو بکر یوت نزدیک عمر فاروق یوت نزدیک علی عثمان یوت نزدیک لیکن چگہٕ کَنہِ خٲطرٕ تٔمِس دٔپزِ یہِ لاگ تہٕ میٲنِس اُمتس کٔرزِ دعایہِ مغفرت ؤنِو اللہ چھُ حضور علیہ السلام ہیٚکہِ نا کُنہِ زٔنۍ اُمتس دعا کٔرِتھ نا لیکن اُمتس دِتُن درس دوٚپُن اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ نیک آسہِ صالح آسہِ أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ ٲسۍزیو پانس دعا کرناوان کتھ آیوا سمجھ یعنی یہ ٲسۍزیو پانس وسیلہٕ بناوان کیٛاہ وسیلہٕ نبی اُمت خٲطرٕ وسیلہٕ کٔمِس بناوان ظٲہری طور نہٕ دیدار کوٚرمُت ظٲہری طور نظرِ خدمتس منٛز آمٕتۍ لیکن عمر دپان ڈاکٹر نبی مےٚ ؤنۍتو أسۍ یوٗتاہ دوٗر گژھو أسۍ کتہِ پرٛزناوہون یہِ اویس یہِ کرنس منٛز دوٚپنس عمر غم برکے انی ارو ما لا ترون اے علی اے عمر بہٕ چھُسو تہِ وٕچھان یہِ نہٕ تُہۍ چھِو ہٮ۪کان وٕچھِتھ کینٛہہ ڈاکٹر نبی کیٛاہ چھُکھ وٕچھان دوٚپنس علی عمر گٔژھِو کرنس منٛز یُس میون عاشق چھُ یِتھُے مُلاقات کھسِو تٔمِس سۭتۍ تٔمِس دیٖزیو دٔچھنِس اتھس نظر تٔمِس چھُ دٔچھنِس اتھس سفید داغ توجہ تٔمِس چھُ دٔچھنِس اتھس
ونیو اویس چھا مدینہ زاگمت ونیو مدینک شاہ سوار نبی تائیدار یہ چھا کرمزان اویسس نش ظاہری طور آمد دیوا جواب لیکن دوری دوری روزتی کیا سپدو دوری روزتی نبی زانن میون عاشق کرنس منز کیوت چھو تمیس کیا حالت چھے تمیس کیا بنیاد چھے تمیس کم نشان چھے یہ جو دپن اے علی اے عمر تمیس چھو دشنس اتھس سفید ونی ون نبی اس نشا کا چیز کھٹی چاہے نبی کشمیر اس وادی یا نوادی مگر امت حال چھو زانن یلی کرنس من زونن اویس وشن بگاری یلی کرنس من زونن پنن عاشق وشن بگاری یہ تو دبرک امیس چھو نشان یمی آئے گو دوری روزتی چھو نبیان حضرت اویس وشموت سننا وشموت شلدہ پن مدینک لال بندائی لالی کہنا دمائیت وشت سونی حال اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ بچھل در کوئی حیرت آگاہ یہ میونی خست دل سنبھالی کہنا اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ زمانہ کو گزرن فاروقی احمد الیامانت نبی سن چگے مبارک تلن شاہی ولایت جزویت وید کرنن منصارن سارن آئین اویس لکن ونن وین تو اویس کئی لکو دبو تو کسا پیڑاو دبیگ ننو جینا من مدینت الرسول اشیسا نبی سن شارع امید اشیسا نبی سن نبیان سوی من میمان بینید اویس آئیتون کج لکو دبو سجن بستی من روزن کے گچو گچو یک پاڑی پر دیو نظر اتی جو شخصا روزن یو جو عبادت ریاضت اتے کرن کھٹ اتی نزدیک وائٹس اے اویس توی چھو اویس توی کمال چھو دمجل بجوز عمر بے دفز بجوز شاہ ولایت حدث توی کجل یود نبی سی عاشق دمجل کسر سن کائناتی گبیبن چنی شو اویس اویس از گئی رونگٹے کھڑا دبن کج اویس کج نبی سن یار کج اویس کج نبی سن سلام دبنک نانا اے علی اے عمر توی چھوڑیو نویس باسون سویس یعنی سویس اس نبی سلام سوس بکج دات لائق نبی سوچ مدین در میں سلام میں کنے دارست یا نبی سلام باسون سویس گجو سوڑیون شو مگر فاروقی اعظم یہ مس نبی استیزل میں کابس پر یقین امی ازوز گوڑی نظر ترامت اوچ نشانس یہ می نشانک بیانوس نبی رحمتن کرمو فاروقی اعظم نے نبی سے اعتراض کیا کر حتیٰ حضور سے یوتا دور تو کج مجھو یوتا دور ہوئے جت نا لیکن فاروقی اعظم نبی سنجی کات دلی جگرس من تھمس ویسے لی وچھو تمیز چھو دشنے ساتھس پر سفید دبن ویس ہل بہان چلنے نوائن کے سوئی چک سویس یہ مس نبیم سو سلام دبن تائی کسا مالو دبن سویس تیک نبیم چنا چائی نشان دی کرمو تمیسا جن طریقو نشان اے ویس سوئی چک سویس یہ مس سنا یہ مس سداغ دبن عمر ولی وی یلی وی بوچھل دیوی چگیوی ولی دیوی تنیریو خدای سوال یہ دیویس چگرٹن عمر دبن جو دویس یہ جگ لیزید دعا کر دی نبی سیز امتاس دعای مغفرت کر دی اوہ دبن نیریو توی اویس وضو بنائی دی آسر نماز لاغن دعا لاغن کرن لیکن چگ سیڑس تھون اے ربا تو تام لاغی نب نبی سنی چگ یہ تام نبی سیز امتاس مغفرت کرے
خدا دیوانو آواز چیزی ونے اویس نیر چکا پڑھو نبی جنواریان امتین کورس مغفرات یہ دو بندانا پروردگارا تو تامت نکے یہ تامت نسارنی مغفرت گچ تیم تو تھو میں وہیں زمداری لیکن یہ زمداری کا بھرپور نباون نبی سز اللہ اکبر اویس 3 منٹ 4 منٹ کرنا اور یان امتین مغفرات فاروق عظمت کے ون نظر ہی ون دون دون دپن تو سوئی اویس یان ونین نبی رحمتن کے یود ونین تن کے تیم ونی صرف چگلاگن تو دعا کرن بس دبنس عمر قسم چم رب سن اگر نو واپس کرے ربس لاگن تو تائم یہ پنیس وجود ہے یہ چگہ مبارک یہ پین خدا ہے سارنی امت ینکن میں بھی منگا اللہ اکبر قسم خدا نبی پانتی مغفرت کرنا ون امتس بینتی مغفرت پانتی امت یاد تھونت بینتی امت یاد تھونا ون نبی تو دیوارو یہ تو یاد نکے پایو یاد یل ٹوٹل نبی اس انتقالک وقت وہ یل ٹوٹل بابو بس الوداع کرنک وقت وہ دنیا شیخ عبداللہ محمد دلی فرماون توٹ نبی آو قبر شریف از مز جسم مبارک وال وجود مبارک القبر شریف از مز بولو صحابہ کرام وچھن کیا توٹ نبی تھی کفن متروک روئے مبارکس توٹ نبی نسداون یم لبی مبارک قبر شریف اس اندر تے صحابی دفن اما یمی وقت نکاسی کیا فورن توٹ نبی کیا ویسر ونن ہوئی کہ یہ وقت قبر شریف از اندر صحابی دفن اجدی پنین گوشت نزدیک نبی دن لبی مبارک نزدیک آج دو پوز بوزو نبی کیا چھو ونن قسم رب العالمین نبی ونن وار وار لج لج رب اغفر لی امتی رب اغفر لی امتی قبری من وسن وسن کیا بنیو کیا یم نبی انس مائی تھن پینویز یاد تھے ستھو ہونا اسیا یم نبی انس عباداتن من یاد تھے ستھو ہونا اسیا یم نبی انس قبر شریف من یاد تھے ستھو ہونا اسیا اس نبی قیامت ایک دو امتس یاد تھے ونیو ستھو ہونا اسیا تھے ہونا یا ونیو زو ونیو سا نیو جواب اگر ایال نبی اس لگی تو ونیو دیو سا نبی نا سری ونیو دیو سا بیدم اس قربان لیکن پائی نازون من جبو کرنیا دبل اس قربان لیکن پائی نازون واللہ چی نبی یاد کرنس کیا شان چی وش واللہ چی عظمت وال پیغمبر یاد کرنس کیا مقام قسم خدا پروردگارم دبوی فذکرونی اذکرکم اے میانیو بندو تو کریو میں یاد بکر ہو تو یاد تو کریو میں اکلٹ یاد بکر ہو اکلٹ یاد تو کریو میں دویلٹ یاد بکر ہو دویلٹ یاد یہ دلٹ یاد کریو تیت لٹ کرو تو یاد اکلٹ کریو یاد رب دپن اکلٹ کرو یاد مگر میانیو بندو یس میانس نبیس اکلٹ کرو یاد سو کرو یو بدہی لٹ یاد وہ ذکر نبی اس کا شان یہ تو یاد کے بلکہ دہ گناہ کرو معاف یس کمس یاد کرو یس کمس بلائی لگو سری لگو سا یس کمس بلائی لگو یہ تو یاد کے بلکہ دہ ثواب لکھس نام اعمالس دہ کرمیتن گناہن دمس معافی دہ درج کرس بلند یس کمس کر یاد کرن یاد اس قربان لیکن تاکہ نبیو قربان لیکن پاری نازون ہمیں مائی چاہیے کمی آئی ونی روس اگر سون زو لگے دمو سا کلا ونی سیری
دیو سا نبی بے شک دل سید ونی ہوس اگر سون مال لگس دیو سا اللہ اللہ اگر سین اولاد لگنس یمی آئی ابو بکرن آج نا صدیق سندو آج پاو یاد ہے صدیقن کیا دیت نبی اس اچھا صدیق سندی آشا صدیق سندی آشا آج پاو یاد صدیقن کیا وفاداری کر نبی رحمت اس واللہ نبی جو دیوانو وقت اس کمی پانے کر جو گا مطالعہ کر جو دیجو نظر صدیقن کیا وفاداری کر یاد پڑ جو نبی سے نبی اس لوگ صدیق سندولا نبی صدیقن تو اس پیش اگر زو لوگس زو تو نس پیش پیش گاری سورس اندر اگر مال لوگس دپنس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ونس دا مال ونس سوری خدمت اللہ تیج نبی اندبو سبو بکرو گری کیا تھو حیانس کیا تھو مشکات شریف گوا فما بقیتا لیالی کا یا ابا بکر ابو بکرو سوچوک دپن میون سوری مالی ہوئی تلا نوان گری کیا تھو پنس حیانس وچ ابو بکرس کیا اعتقاد آئی دپن توی گئے وہ مشرک توی چو دپن خدات نبی کر رچ توی گئے وہ مشرک توی چو دپن خدات نبی کر وہ توی گورس حفاظت توی گئے وہ مشرک توی گئے وہ بریلوی توی چو دپن خدایست نبی اس حوال ہے توی گئے وہ نعوذ باللہ مشرک توی چو دپن خدات نبی کر یری خدات نبی کر حفاظت نادانا ظالمہ جابرہ اگر ایسے اتمنت پر مشرک سے نبی تو جواب ابو بکرس کیا بجو یعنی ابو بکر نبی الدور دبنل کاٹی نبی چچرا ونن حیالس کیا تروو مشکات چھا کرا دبنل بقائی تو لہم اللہ ورسولہ اے میانی ٹاکی نبی پنی سیال کتر تو ہوئی میں خدا تو خدا اسم رسول مینس عیالس زمدار خدا تو خدا اسم ونیو تو شروع ابو بکر سنگ دیوان ونیو ساری ساری ونیو یہ ابو بکرس شوق تی چھوا تو ہی یہ ابو بکر سے اعتقاد کیا تو ہی ابو بکر دپن مینس عیالس زمدار بالکل مسلمانوں تو ایدو کو چوبو بکر سنگ دیوان یہ سبو بکر سے اعتقاد سے جوا توئی ونیو سانی سوالس کس محافظ کس محافظ سانی سوالس کس یاری کرنو سانین کرن کس روش کرنو یہ کن سن اعتقاد کن سن اعتقاد دبس جب حضور علیہ السلام دبنس پروا میانی محبوبہ نکت کرمال اللہ اکبر توجہ میانی محبوبہ نکت کرمال ابو بکر کیا عزم نے اس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تو کیا زو کھوٹو زو کھوٹو حضرت محمدی ایال کھوٹو جان کھوٹو ساری مال کھوٹو اگر سون ایال لگل دم ہو سا انہوں دم ہو سا اللہ اللہ مدین پوئی ہن یاد مدین پوئی ہن دیوانو یاد واللہ کہنے آئیت عاشق اس نبی رحمت اس تیج نبی اندو بیک دو بلال اس اے بلال اے موزین رسول نیریو نیریو مدین کن کوچن گلین کریوانان نبیوک نبی چو دبل پنی آیار دیتو بلائی رسول رحمتاس پنی یم جوان بچو یم سویتو گیور یم کریم جہاد در روی حضرتی اللہ پنی اولاد دیتو گیور یم لگن بلائی محمدی عربیاس اسم خدا نبی جو دیوانو بلال رو دینان کرن بلال گلی پت گلی پھیرن اے مدین کیا ماجو نبی چھوئی من جوانن منگن دیو سائم جوان بلالن یہ اعلان مقلو کرے اما بلال کیا کرن بلالی وقت در خدمت محمدی عربی ثبوت ایم گسن بلال مسجد من نویل دیون بانگ اما موجا گریب جوپڑی من موج بیت ینس ماج اکائی چشمن ان غاش شیور بچ لڑی شنگت امس نکا اللہ
بالغ نہ پنن خاندار یہ خاندار ام کرتان چھپی دیتمت رسول رحمت ام کرتان شہادت لبنس کتان یگس من موش جوپڑی مز کنی زن بیت بیچس پنن شعور بچ لڑ بیت اما موش گئی بیدار بلال سنگ آواز سے بلال دپان ماجو نبی چھو اولاد منگن موش بیدار گئی یہ لگ چشموں کی نوشتاؤن یہ لگ ودنی امس لگ ودن ہیک یعنی ودنی آواز بلند گئی شعور بچ گو لڑی کھڑا دپن موجی نمت تب کی ژٕ چھکھ ودن ژٕ کیازِ اوٚش تراوان مےٚ وَن ژےٚ ما پیوٚوُے پنُن سرتاج یاد مےٚ وَن ژےٚ ما پیوٚوُے میون مول یاد توے ما چھکھ ودن دوٚپنس گوٚبرا مول کیٛاہ چون کیازِ پیٚیم یاد بہٕ چھُس تھاکان جرگس شہید سُنٛد دروازٕ مےٚ چھِ کھٔژمٕژ قٕسمت بہٕ ژھاکان بہٕ چھَس عاشقِ رسول سُنٛد دروازٕ ادا موجی تیٚلہِ وَن تیٚلہِ کیازِ ودن دوٚپُن گوٚبرا کِہیٖنۍ نہ تراو آرام مما نیٚچوٗ وۄتھان شعور بچ پنہ ماجہ ژھپ کرناون ون قمیٖض سۭتۍ نوٚش وتراون ماجہ دپان موجی کر ژھپ موج چھس لڑِ ساون نیٚچوِس نندر بیٚیہِ پیوان أمِس بلال سٕنٛز کنن آواز ماجہ بیٚیہِ گژھان یہِ لگان ودنہِ دپان واے مےٚ تہِ بالغ گوٚو ندا کانٛہہ آسہِ بہٕ تہِ نِمان دٲن رسول رحمتس بہٕ تہِ نِمان تحفہٕ رسول رحمتس بہٕ تہِ دپس ٹاٹہِ نبیو میون یہِ تحفہٕ کر قبول دپان یُتھُے أمۍ بیٚیہِ ودُن لوگ شعور بچ گوٚو بیٚیہِ کھڑا دوٚپُن موجی ژےٚ مےٚ وٕنۍ ژۄپ کرناوُکھ وۄنۍ کیازِ چھکھ بیٚیہِ ودان دوٚپُن گوٚبرا کیٖنا کرانام دوٚپُن موجی وۄنۍ چھُس نہٕ بہٕ توٚتام یوٚتامتھ نہٕ مےٚ ژٕ ونکھ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُن گوٚبرا یپٲرۍ اوس سۭتۍ بلال دِوان تہجد کہِ وقتہٕ کرٛٮ۪کہٕ دپان اوس ماجو نبی چھُو یِم لۄکٹہِ جگر منگان یِم دِیِو نبی رحمتس تحفہٕ مےٚ لوٚگ ودنہِ اَمہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ مےٚ تہِ کانٛہہ بالغ اولاد آسہِ بہٕ تہِ گژھٕ ہا ڈٲنٛگ در خدمتِ محمد عربی اما نیٚچوٗ لوٚگ وننہِ دوٚپُن موجی ودن کیٛازِ چھکھ ودمہٕ کینٛہہ اوس مہ تراو کینٛہہ دوٚپُن گوٚبرا بہٕ نہ ودا کینٛہہ بہٕ چھس دپان بلالا والو کرنہِ آے بہٕ تہِ گژھٕ ہا تِمن منٛز شٲمِل یِمو پنٕنۍ اولاد پیش کر رسول رحمتس دوٚپُن موجی وۄنۍ کیٛاہ غم چھُے دوٚپنم غم چھُم یِہوے بہٕ چھُس دپان آے آز روزُس بہٕ خالی آز گژھِ نہٕ میانہِ طرفہٕ کانٛہہ ڈول نبی رحمتس دوٚپُن موجی ودن کیازِ چھکھ اوٚش کیازِ چھکھ تراوان وۄنۍ تراو اوٚش مےٚ پٮ۪ٹھ چھُے نا اعتماد موجی وۄنۍ تراو اوٚش پکھ میانہِ در خدمتِ محمد عربی دوٚپُن گوٚبرا ژٕ چھُکھ لۄکُٹ ژٕ کیٛاہ قبوٗل گژھکھ دَپہِ دوٚپنس موجی ییٚلہِ نہٕ بہٕ قبوٗل تہِ گژھٕ توتہِ دپہِ نبی دپہِ أمۍ اَنیو پنُن تحفہٕ توتہِ دپہِ نبی أمۍ اَنیو پنُن گفٹ نبی رحمتس مگر واے نبی دپہِ یہِ چھُنہٕ قابلِ قبوٗل کینٛہہ مگر موجی چانہِ دلُک یہِ قرار گژھِ برابر ماجہِ روٗد نہٕ خوشی قایِم تہِ ماجہِ تُل اولاد کھۄنہِ کٮ۪تھ دوٚپُن گوٚبرو شعور بچہِ چھا مےٚ یوٗتاہ وفادار ییٚمِس طرف ماجہِ ہُنٛد آرزوٗ گوٚژھ پوٗرٕ گژھُن آے موجی وٕنکٮ۪س نہٕ میانہِ ماجہِ پنُن اولاد نماز پرنہٕ خٲطرٕ تیار وٕنکٮ۪س نہٕ میانہِ ماجہِ یۄس فاطمہ سُنٛد ناو ہٮ۪وان یۄس عایشہ سُنٛد میٲنۍ موج ناو ہٮ۪وان أمِس نہٕ پَیی نبی کیٛاہ گوٚو أمِس نہٕ پَتہٕ مےٚ کیٛاہ تربیت پزِ اولادن دِنۍ أمِس نہٕ پَتہٕ مےٚ پزِ اولادن ہیٚچھناوُن محبت حضرت محمد عربی اگر وٕنکٮ۪س چھُ ماجہِ اولاد نمازن کُن لوٚگ دپان ہاے گوٚو دربٕدر اگر وٕنکٮ۪س چھُ ماجہِ اولاد دیٖن اسلامس کُن لوٚگ موج دپان گوٚو دربٕدر اگر وٕنکٮ۪س چھُ ماجہِ اولاد ڈوٗنۍ کلس در تھاوان دٲڑ تھاوان موج دپان گوٚو دربٕدر ہاے موجی یہِ ناے گٔیو دربٕدر یاے بنیو جنتی عاشق رسول محمد عربی یس لیکن سانٮ۪ن ماجن طرف سٲنۍ اولاد گژھِ انجیٖنیر بنٕنۍ ڈاکٹر تہٕ بیٚیہِ پروفیسر بنٕنۍ وقتٕکۍ سیاست دان بنٕنۍ وقتٕکۍ حُکمران بنٕنۍ یِم جنتی بنتن یِم جانبی بنتن سانٮ۪ن ماجن نہٕ یہِ طرف کینٛہہ لیکن موج وٕچھو أمِس نہٕ خوشی انتی روزان یہِ دپان میٲنِس شُرِس بچس تہِ چھا یہِ فِکرِ توٚرمُت نبی کیٛاہ گوٚو
امیس چھا فکر تورمت موج روز کرن کیا گو امیس چھا فکر تورمت تحفہ پیش کرن کیا گو ماجہ تل شعور بچہ گۄڈنِکیتھ اتی گئی اما برکت دیتن پردٕ کوٚرُن تہٕ وول در خدمت نبی اکرم بلال کھڑا نبی رحمت نش حضور پنن امتین پنن اشکن ناو لکھن واریا جوان امت ناو لکھن اے نبی اس کریو قبول اے نبی بلالو آواز دیول اشایت آواز اس کریو قبول ساری ناو لکھناول موج گئی دور کھڑا کی شے تاکہ نبی اس پہ نظر دبن بلالو امس ماجی ونیو کیا دلیل بلال گو دون دون دبن اس موجی نبی چی دبن کیا گچی خری چھاتوئی کا یوڑے مٹ دبن بلال آج صبح سکنا میانی درواز کین دکرک دیون دبن سک نبی چھو یمن دلی جگرن منگن یم کیو پیش ننوز اس گاری بالک بچ گئیں ننوز اس بول بچ گئیں یوز بن نبی اس بروڈ کو ننان تو قبول نبی کریس نیازو سوئی اکی اولاد یعنی اس کو وچھر بوئی زندگی گزارن اسس نیازو اس خاندار سو مکلیو بالک بچے سم تم مکلے اکی زندگی ان ہم صبر سوئی یا اولاد یا مسکن وچد دلس قرار رسول دیون وی بنا علانی یور یہ نبی یا اولاد آوت پانے دبن بگس قربان نبی رحمت اما بلال انتولی اولاد کھوئنی سبحان اللہ یہ بلال کھوئنی تولی تنس اولاد سین اولاد قربان بلال تل کھوئنی عجیبات نومن خدمت رسول سندر نبی از دپن تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاز موجنن شعوریز بچس دپن تاج کرتن قبول تمن مزیم قربان گچن نبی رحمتاس نما کائنات حبیبن تل بچ کھنکیت اللہ سبحان اللہ قسم خدا مبارک موجی مبارک ہے اولاد مبارک شعوری بچ چاہنے عقلی یہ بس فکر تو نبی کیا گو نبی انتل قصور بچ کھنی شعور بچل کھنی تل کائناتی حبیبن قسم رب یہ تی کھنی تلن اتی بول سے دیتنیس دپنیس بلالو یہ مورچہ دپن یہ کریون قبول آنال تاج نبی دپن یہ کریون قبول دپنیس میں بلال رجو یہ بچنیون واپس یہ دیون امیس ماجہ دپنیس محبوبہ امی ارمود قربان کرنے خاطر تو دیون سا واپس امیس ماجہ گس دل رنگ دپنیس امیس چو گرس یمیس بائیسوس قربانی گس قبول گسی دپنیس نبی چی دپن اے موجی نبی چی دپن یمن جوانن چون لڑنے یمن چون تلوار تلنے یمن چی تیر کمان تلنے یمن چون شہادت لبنے یمن بروٹ کر خدایان چانی شعوری بائیسون شہادت قبول نبی جو دیوانو ونیو نبی از بروا ہمیش لول ونیو مجالس کروا وی ہمیش مناقب کیا دی یہ مجلسوں سے چورائی لکھن ذات پاک حضرت اکشکر نبی علی یاد کئی ہوں نبی یاد کر رسے جن کیا میل وہ آخری قد بوئی جو نماز پر سب دن سون خطاب کہتا چھو وجہ ام ساتھ مزید نماز گسی اس کے بعد ہم تقریر نہیں کر سکتے ہیں ایسے دوستی تقریر اس مزید ان کے بے بولن پر گئی بولن یہ ہمارے لئے بہت دشوار ہو جائے گا کیا ہر دو پروگرام آسن اس لئے بوئی جو آخات 21 منٹ اس میں انشاءاللہ اس کرو نماز ادا نبی جو دیوانو یہ تو دنیا میں نبی یاد کرو آخرت اس مز کرو تو نبی واپس یاد توجہ تھو اشی نبی دپن نبی چکری تھا اس کنساب یاد یہ کنساب یاد اس کرو سرسی عمری یاد یعنی اس میں نبی سرسی عمری یاد کر ہونا اس کر نبی کلامتی دو یاد آخ قد بوئی جو بیقی شریفی روایت واری ہم کتابوں نے روایت لیکن آپ کتاب چھے فضائل اعمال مولانا زکریا سن کتاب یم پنس پانس اللہ والے ونن چھے یم پنس پانس تبلیغی ونن یہن سرگرو اللہ والے ہن سرگرو مولانا زکریا یہ لکھن دپن یہ قیامت برپا گچ یہ حدیث شواریان کتابن میں موجود لیکن بکر تم کتاب ہن حوال پیش
یس کتاب یمن پنن یم درودس نفرت کرن تاکہ دروس پھاٹناون پنوی پون تھو نظر مولانا زکریا لکھن کیا مگر بدقسمتی لکھے من لکھن پان عمل نکی ہنیت کر مولانا زکریا لکھن فضالی اعمال کس دویمی جلدس میں فضالی درود بال اوٹ میں ذکر حدیث پاک آخری کا بوجھس کرنے نماز ادا آخری کا مسلمانہ باب کیا لکھن فضالی درود باب لکھن دبن یل قیامت برپا گئس کیا گئس رسول کیا گئس اما حساب چلن اک شخص اس میزانوں پر پریشان یو یس حیران دبرش اے ربا نہ گیم کم گناہ گیم زیادہ نیکی گلن کم نیکین پوتر گولت گناہ نون گو اوت پریشانی مزاج اوت پریشانی مزاج یادی شخصات پرد کرت روئی کرت نورانی شات کرت وجود کرت یہ نزدیک امانی شخصیت تک کیا دلیل باز جوز پریشان میاز گئی نیکینون پوتر واریالت بدینون پوتر گو واریاگو میاز گس کا رفاقتا بنے حضور کیا کرے یہ شخص کیا کرے یہ سوری ونوان یہ ترائی جامع مبارک المنز پنن دشت مبارک اور کلی کاغذ ٹکرہانا کیا کرے کوتا تچھوا پتا زگریہ لیکن دبن یا تو انجی چیت رہیس یوں تا یہ پیٹھی میں سنا یوں تی بوڑے یوں تا یہ پیٹھی میں انجوہم پیٹھی میں گرن چو یوں تی بوڑا اس کاغذ ٹکرا یہ کلی ترائی امیس گنے گارس امی طرف یمی طرف امیس نیکی آسن یہ تو کاغذ ٹکر ترائی اما نیکینون پوتر گش گوب نیکین منز گش ہرر بدیر منز گش کمی امیس روز میں خوشی ان کا انتہا نبیس پیانی محبوبہ میون تو توی کم چھو یم بوئی کس یم سختی منز کرس آزاد ونی ون نبی ہے کیا آزاد سختی منز کرس جائی قیامت ایک دو کمی دو لیکن چھائی مائی لیکن چھائی مائی دبن قیامت ایک دو نبی کرس یاری اتی گسی خوشحال امیز اس خوشی منواریا انتہا اتی دیکھر آمن انتا توی کماز گو دبی سنا محمد رسول اللہ اے شخصا بگوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونی سری بگوس نبی دو دیوانو ونی بگوس اتل داٹی نبی بگوندر زو پانو نوان تو یہ کیا یہ تو یہ کاغل ٹکرانا کرو یم سید ننی کین کو درگو یہ کیا کرو تو دبو میری عشقا یا چھتا مکدو دنیا اسمان محبت درود پرموت خوشو خزوق درود پرموت دل جان محبت سان درود پرموت یہ درود ہو سی میں موجود تھموت ان کے برکت گو کھا جان کہنے برکت دبیو نبی یاد کرنے برکت انشاءاللہ اشتی کرو نبی یاد اشتی کر نبی یاد اشکر آزادی نبی آگاہیت جماعت سیاری اے آگاہیت جماعت سیاری ایمن حضرین یاری ایمن بیمار شدہ ایمویت لول بری آگاہ کینن گرم بری احد صاحب کی بلا باقی معزز بزرگ حضرات عزیز دینی ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد سری پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ